mu rwandiko Paulo yandikiye abiroma. We shall also read in the letter of Paul to Romans, chapter 12, wa mbere n'uwa kabiri. verse 1 and 2. Mu izina rya Yesu. Let's read in the name of Jesus. In the book of Judges, chapter 6, verse 25. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, endi mfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakira Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatswe h'igihome. Ubyitondeye kandi we n'imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Murongo wa 27. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. 28. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cy'Abari gisandaye na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Amen. Let us read in English Judges chapter 6 from verse 25 up to verse 28. But the Lord said to him, verse 25, on that very night the Lord said to him, take your father's young bull and a second bull 7 years old. Then tear down the altar of Baal that belongs to your father and cut down the Asherah's pole beside it. Build a well-constructed altar to the Lord your God on the top of this mound. Take the second bull and offer it as a burnt offering with the wood of the Asherah's pole you cut down. So Gideon took 10 of his male servants and did as the Lord has told him. But because he was afraid of his father's family and the men of the city to do it in the daytime, he did it at night. When the men of the city got up in the morning, they found Baal's altar torn down and the Asherah's pole beside it cut down, and the second bull offered up to the altar that had been built. Amen. Let's read also in the Romans chapter 12 verse 1 and 2. Bibiliya iravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ku murongo wa 2, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke. Aka kantu ariko mucoho umurongo cyane, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Let us read Romans chapter 12 from verse 1 and 2. Therefore, brothers and sisters, in view of the mercies of God, I urge you to present your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true worship. Verse 2, and you have to underline this verse. Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is good, pleasing, and perfect will of God. Amen.
Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya mwiza. I am thankful to God for this wonderful time Kandi given. turashimira n'abakozi b'Imana batekereje yuko dukwiriye kuza gusangira ijambo ry'Imana. And we are really thankful to the pastors who have thought it's good for us to come to share with you the word of God. Turabashimiye. May God bless you indeed. Tukimara kumva ubutumire, After hearing this invitation, twasabye Imana ngo iduhe ijambo tuyibuganire n'abantu I b'Imana. asked God to give me the word that I will share with the people of God. Abatwumva bari hafi n'abari kure, Those who are hearing to us from near and dufite far, insanganyamatsiko we have a topic ivuga ngo which is saying, reka turebere hamwe zimwe mu nshingano z'umukristo mu gihe nk'iki. let us see different tasks or activities or attributions of Inshingano Christians. zawe, inshingano zanjye Your attributions, your task mu gihe nk'iki. in this very time. Nahise ntekereza aya magambo, I thought about this word. nibutse umwanditsi Rick Warren I remember the writer Rick Warren igitabo cy'ubuzima bufite intego, in the book of Purpose Driven Life. akarongo ka mbere k'inyuma karavuga aya magambo. The last verse, it says, Karavuga ngo iyi si nyibereyeho iki. it says, what am I doing? What am I existing on this Ikibazo earth? kuri wewe no kuri njyewe. It is a problem to your question to you and to Iyi me. si uyiriho ku mpamvu ki. Why are you on this earth? Uyibereyeho iki. Which reason? Nashimye kubona ibisubizo bikurikira. I have found different answers as Ubutumwa follows. bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo, The good gospel of Jesus Christ written by Matthew, 28 umurongo wa chapter 19. 28, verse 19. Aravuga ngo nimugende muhindure. It says, go therefore, Nimugende muhindure. go and change. Intego yacu, Our purpose, inshingano zacu our purpose ni ukugenda is to go kandi tugahindura. and to change. Ndibuka ijambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana. I remember the gospel that Jesus has said in John 17. ni cya gice cy'amasengesho ya Yesu. That is the very time of prayer of Jesus. Aravuga ngo mbatumye mu isi And he says, I sent you in the nk'uko world nanjye wantumye. as I have sent. Paulo avuga mu Bikorinto ba kabiri, And Paul said in 2 aravuga Corinthians, ngo turi intumwa mu cyimbo he cya has said Kristo. we are apostles in the time Ikitubeshejeho, on behalf of Christ. icyatuzanye mu isi The reason why we are on the earth, ni ukugira ngo tube intumwa mu it is cyimbo for cya us to be Kristo. apostles on behalf of Christ. Imana igufashe May God help you kumenya uyu muhamagaro to know this calling no gushaka gusohoza izo nshingano. and to be eager to fulfill this attribution. Ikibazo kiri aha hantu, The very questions here, iyo uri muri iyo misiyo if you're on that mission yo guhindura, of changing, biba bigusaba yuko nawe uhinduka. it requires you to change Ntawe also. ubasha guhindura It is impossible to change iwe if atarahindutse. you have not been changed. Kugira ngo uhindure neza, For you to change very ni ukuba well, it warahindutse. is for you to be Kandi changed very gusoma well. ariya magambo yo mu bacamanza, And that's why I have read in Imana those of ihamagara Judges Gideyoni mu gihe cye. where God called Gideon. Muri iki gihe Bibiliya itwereka neza In this time, the Bible mu shows us buzima bw'Abisirayeli that in the life of Israelites, bahuye n'ibihe bikomeye, they have hard bahuye times, n'ibihe byo gusubira inyuma. difficult times of Kuko backsliding, Bibiliya iravuga ngo umuntu wese yakoraga ibyo yumva. because the Bible said everybody used to do whatever he wants. No time they Nta heard. mwami bari bafite. They had no king. Umuntu wese yakoraga uko abyumva. Everybody used to do however he wants. Uwashakaga gusenga ikitari Imana yarabikoraga. Whoever want to pray what is not God, Kandi he kikaba did. ikizira ku And Mana. that is very bad to God. Imana igahagurutsa abacamanza. And God stood up judges, many judges. Yahagurukije benshi. He stood up many Abagabo judges, bakomeye great men, bagakora mu bihe byabo. and they did their job in their times, and they called people to Bakarengera God, Abisirayeli and they kenshi. protected Israelites. Bibiliya hari aho izibita ngo ni abavunyi, yabahagurukirizaga abavunyi. This is why the Bible called them ombudsman. Igihe kiragera ihagurutsa Gideyoni. And the time came when he called Gideon. Gideyoni ahaguruka, Gideon, when he came, Imana yamusanze ari mu bihe bikomeye. God met him in a very Bibiliya ivuga ngo hardship yarimo time. asekura ingano, The Bible says he was just yitegura beating kwisha the Abamidiyani. wheat, and he was hiding himself to Midianites. yitegura kwihisha no guhunga. He was ready to hide Ariko Imana himself iramureba and go. iramubwira ngo wa munyembaraga we. But the Lord told him, you Yatangiye strong kugirana man. ibiganiro n'Imana.
he started to talk with arayimubwira God. ngo iyo mba umunyembaraga bameze gutya. And he said to God, if I were really strong Imana man, iramubwira I ngo can be like genda uko this. imbaraga zawe And the zingana. Lord said to him, go as you Kugenda kwa are. Gideyoni In the time of going, in the way Gideon yabanjije went, kwisobanura. he first of all explained yabanjije himself. kwisobanura. He explained Umva himself. amagambo yavuze. Listen these words. Igihe yumvaga adashoboye, By that time when he felt he nicyo gihe was Imana not yabonye ko able, ashobora. that is the very time God Ndagira saw ngo him nkubwire ko ari ready. n'urugero rwiza rw'abakozi b'Imana. This is a very good example for Igihe the servant wumva of kuri God. igitangaza, That the very time you feel you are nicyo gihe strong, ushobora guhinyuka. that is the very time you can Igihe fail. wumva ko udashoboye, The very time you feel you are weak ukabyemerera Imana, and you accept, nicyo gihe Imana igushoboza. that is the very time you can be helped by God. Gideyoni dore amagambo yavuze. Gideon said like yaravuze this. ati ahari birashoboka ko wanyibeshyeho. He said maybe you don't know me very well. Jewe ndi umuntu wo mu muryango wa Manase. I am from Manasseh family. Ni twebwe twava nk'ukiza Abayisiraheli. Are we the ones whom you can raise Icya someone to kabiri, raise Israel? icya The kabiri, second thing, jewe ndi umuherezi mwa data. I am the least in my father's Yashakaga house. kwerekana ko hariho bakuru be, He just wanted to show that there are ariko Imana brothers. iramubwira ngo ni wewe. But the Lord said, you are the Imana very imaze one. kubimwemeza, When God has just, ntabwo ndibusubire mu bimenyetso Gideyoni yakoresheje. when the God has tell him this, Ariko umva aya magambo twasomye. but listen these words. Imana iramubwira ngo kugira ngo wemere wijire muri uyu murimo neza. God told him the very good way to enter in this ministry. Mu rugo kwa so In your father's home, hari igicaniro cya Bayali. there is altar of Baal. Hariho n'inyubako ya Ashera. And there is even Asherah's Kandi altar. papa wawe niwe mutambyi w'iyo Bayali. And your father is the one who is being the priest of those Baal's Asherah Icyo ukora cya altars. mbere, The first thing to do, umurimo wawe wa mbere, your first task to do, genda ubanze usenye igicaniro cya Bayali. you go and destroy the Kandi Baal's niba altar Ashera uyiteme uyikureho. and cut down Asherah's Numara ufate imfizi ya so, and take a bull of your father, wubake n'ikindi gicaniro, construct another altar, igicaniro cy'Uwiteka Imana. the altar of the Lord. Numara kucyubaka, After constructing that, icyo ugishyiraho icyo gitambo, and you put that sacrifice, ufate inkwi za Ashera arizo ugitwikisha, you take the wood from Asherah kugira and ngo you winjire mu murimo neza, you burn that offering. nuko hari ibyo ubanza gusenya. For you to enter in the ministry, you Bene have to data, abanyumva. destroy something. Abari hafi n'abari kure, Brothers and sisters who are hearing from kugira me, ngo dusohoze inshingano Imana iduha, for us to fulfill this mission, ni ukubanza gusenya, it requires us to ni ukubanza destroy. gukuraho Just destroy. ibyatubanzirizaga. Take away what is hindering Ntabwo you. wakubaka igicaniro cya Bayali You cannot construct a Baal's ugibangikanye altar n'igicaniro cy'Imana and on the same time ngo with the bizatanga altar of God. umusaruro mu gihe cyawe. It can't really bring benefit. Imana May igufashe God helps you gusenya, to destroy. gusenya To destroy ibigutandukanya n'Imana, what is hindering you from God. ibigirwamana. Godness. God Banza usenye. destroy. Nibutse yuko I remember that ngo habaye nijoro, the night came. Gideyoni yari umunyabwenge, Gideon was really wise. yari umunyabwenge. Was wise. Arareba aravuga ati ningenda He saw and see if I ku go manywa izuba riva, on the day abantu time. bayobotse Bayali cyane, People who followed Baal, abantu barayemera cyane, people really respect bijya Baal. kuyisenya bandeba, If I go in their ndagira eyes, imbogamizi mu muhamagaro. he had that hinder, Wagenda nijoro yiherereye, and he went into ariko the ajyana night. n'abagabo 10 But he went with 10 men babizerwa. who are faithful. Ntabwo nibusubire muri izo ngingo zose, I will not really ariko ngo cover this agezeyo history, but when he reached cya there, gicaniro aragisenya, he redestroyed that altar. Asheri He arayisenya, redestroyed Asher, afata ya mfizi ya se, and he took the father's arayibaga, bull and he cut it, yubaka igicaniro and he gishya, constructed a new yubaka igicaniro altar, cya kabiri, a new altar, second afata cya altar. gitambo He took the sacrifice, agishyira hejuru ya cya gicaniro, he put upon the aragitanga altar, agitangira Imana. and he sacrificed it to the Lord. Uracya mu gitondo,
It came the morning. mu gitondo ngo abantu bazutse, In the morning when people wake up, abanyamudugudu bajya kureba. people in the city went to see. Birashoboka ko bazukiraga gusenga, Maybe they woke up bajya to kuramya pray. Bayali. Birashoboka They went to a worship bar. bagiye kugera aho Bayali yabaga, When they are about to reach where Baal basanga habaye was, amatongo. they found them no Baal. Baravuga ngo ninde wakoze They ririya, said, who did iri this? shyano ryaguye ninde What warikoze. is these things? Ngo barabaririza, And they ask, bakibaririza, when they were still ngo baza asking, kumenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi. they have come to know that is Gideon. Baravuga bati nimuhamagare papa we, And they say, call his ibintu father. umwana yakoze ni amahano. We really don't understand what the child has Uyu done. mwana aje mu ihaniro, He has to punish these kids. ndetse aterwa amabuye apfe. And we need to stone this kid. Bakibwira Yowasi, After telling Joas, umva amagambo Yowasi yasubije. listen to Joas. Aravuga ngo He said, murashaka kuburanira Bayali, do you want just to advocate for Baal? nimba muyiburanira If you want to advocate for babatera it, amabuye. they stone you. Nimureke nimba Bayali ari Imana, Let's, if Baal is God, ubwayo yiburanire, itself have to advocate or to say on its ubwayo behalf. niyiburanire. On its behalf has to stand and say, Icyo nashatse kuvugana nawe, what I want to communicate with kugira ngo you, Gideyoni asohoze inshingano for neza, Gideon to fulfill this kugira mission, ngo yinjire mu muhamagaro for him neza. to intervene in this Icyo ministry, yabanje gukora, what he did first, icyo yabanje gukora, what he did ni first, ugusenyera, it is to destroy, ugusenyera to destroy izitwa Imana, whatever is called zamara God. kuvaho, And after destroying them, akubakira Imana yacu, he build or construct for the Lord, akubakira Imana to yacu. construct for our God. Ni uguhindura amateka, That is to change history. ni uguhindura amateka. That is changing Hari history. ikintu cyanejeje There is something that amazes kirimo me ntekereza aya magambo, when I was thinking about these nibutse words. guhamagarwa kwa benshi. When I remember the way people Abantu were benshi called. bahamagawe n'Imana, Many people were called by ntabwo God. bagiye bavukira mu miryango y'abarokore, They was not born from nk'uko abana bacu bari mu kuvukira kwa born pastor. again families like our Abana kids. bacu bagasanga ifunguro ryera rirategurirwa mu rugo iwabo. Many, all our children may be Abana found. bacu The bagasanga mu Holy rugo ni Communion kwa is, pastor. and the family are from Ariko pastor's abandi benshi family. bagiye bavukira, But many were born bavukiye mu miryango idakijijwe, from unbelievers' families, basanze baterekera, where they found doing witchcraft, basanze baraguza, where they find doing witchcrafts, basanze babandwa, where they find doing pagan things. indaro z'abazimu zizengurutse. Just bad ghosts around. Ariko agakiza twahawe, But the salvation we're given, haleluya, hallelujah. Yesu iyo yaje akaguhindura, When Jesus came and changed abanza you, gusenya he izo, first changed those things bikavaho bikarituka, and destroy them zamara completely. kuriduka, After destroying ubwami them, bw'Imana bugahagarara and the neza. kingdom of God stands. Inshingano zawe, Your mission, icyo nashatse kukwibutsa, what I have come to remind you, ikikubeshejeho the reason why you exist, ni uguhindura abari mu isi, it is to change the world. guhindura. To change. Kandi ndagira ngo ngusabe, And I just want to ntabwo request you, ubasha guhindura abantu wowe utarahindutse. you can really not change people if you're not Ubaye ufite changed. igicaniro mu rugo, If you have an altar at your wasigiwe home, n'abakurambere banyu ukomokaho, left by your forefathers, ukongera ukubakaho n'ikindi cya and you kabiri, again construct ubasha another, gukora no gusohoza umugambi you w'Imana. can't really fulfill God's Kugira ngo mission. usohoze umugambi w'Imana, For you to fulfill God's mission, kubanza gusenya, it is to destroy, hanyuma ukubaka, and then you kandi construct, ukubakira Uwiteka and Imana. then you construct for the Lord. Nibutse umuririmbyi waririmbye neza, I remember one singer avuga ngo niba uri umuntu w'umwigisha, who has said, if you are really a teacher, wigisha abantu iby'Uwiteka Imana, teaching people the gospel, ariko ntubasohoze ku musaraba, and not reaching them to the cross, ngo wigisha iki? what are you teaching? Ntawe ubasha kugeza abantu ku musaraba, You cannot reach people to the cross nawe ubwe ataragezeyo. if you have not reached the Iyo cross. utagezeyo ntiwagezeyo abandi, If you have not reached, you ariko can't kuba reach others there. wagezeyo, But if you have reached, biroroshye ko abandi bagusanga. very easy for people to come Niba uri to umuntu w'umwigisha, you. If you are really a teacher, wigisha abandi teaching iby'Uwiteka, people the gospel, niba warahamagawe if you are called ariko utarageze ku but musaraba, not reaching the cross, utaragize ibyo
usenya but not destroying something. But without destroying something, ntubasha gusohoza you inshingano can't z'Imana. really fulfill God's mission. ntubasha gusohoza umuhamagaro You wawe. can't fulfill your kugira ngo calling. umuhamagaro wawe usohore For neza your calling to be fulfilled, nuko ubanza kugira ibyo usenya. it requires you to destroy something. Imana idufashe. May God help us. ubutumwa Imana yampaye kuganira namwe The gospel that the Lord has given to me, ni ukugira ngo tubashe just for you to be guhindurira able abantu to change people, guhindurira abantu to change people for ubwami bw'Imana. the kingdom of God. ariko ntubasha kubahindura But you cannot change them utarahindutse. if you have not been changed. iyo utahindutse If you have not been changed, ikinyarwanda cy'iki gihe the current Kinyarwanda, baravuga ngo ni ukubashyira mu kigare. it is just to make them in that mood. abantu bakaba mu kigari Just people in the mood ntubasohoze ku musaraba without reaching them to the ntibagere cross, mu rugero rw'igihagararo cya Kristo without reaching on the level of Christ, ntibagere mu mugambi w'Imana. without reaching the kuko purpose of God. nawe cyitegererezo Because you as the ntiwarugezemo reader, you neza have not reached there, ahubwo uri mu kigari. but you are in the mood. Imana iduhe umugisha. May God bless us. nasomye ariya magambo ari mu rwandiko Pawulo yandikiye abiroma. I have read those words from Paul to Romans. imibereho y'abakristo, Just the life of believers. ubuzima bw'abakristo. The life of believers. Bibiliya yatubwiye ngo bene data The Bible has told us, brethren, tanga imibiri yanyu offer your bodies ibe ibitambo bizima. as living sacrifices. nimba mu isezerano rya kera If in the Old Testament, ibitambo bipfuye, dead sacrifices, ibitambo by'inyamaswa zipfuye sacrifices of dead byaragiraga animals umumaro, had really muri icyo importance gihe in that uyu time. munsi biravuga ngo wewe ube igitambo kizima. This day it means you have to Kinezeza be a good sacrifice to kandi please icyo God. gitambo And that sacrifice, ndagira ngo nkubwire ko atari ukujya ku gicaniro ngo bagutwike, I just want to remind you, it is not to go to the altar to be burnt, but it's to do or to fulfill God's mission, to stand in real faith. iyo uhagaze mu kwizera uba uri mu murimo w'Imana If you are neza. standing in the real faith, you are in really ministry. Bibiliya yavuze ngo The Bible has said, kandi ntimwishushanye and do not be conformed. ngaha ahari ipfundo ry'ubuzima bwa none, This is the very point. kandi ntimwishushanye Don't be conformed n'ab'iki gihe. to the people of this age. aha rero haragoye This kumva. is very hard to understand. ese ndidusa n'abo duturanye, Are we not like our abo brothers in the duturanye kandi neighborhood tunavukana, and our brothers from the same ariko nanone family? imyizerere, But again, our faith, kwemera kwacu, our beliefs, imirimo yacu yo gukiranuka ikwiriye gutandukana n'iyabo. our servanthood should be different to theirs. ntimwishushanye Do not be conformed n'ab'iki to gihe, the people of this age. mu byo bavuga, Whatever they say, mu byo bakora, whatever they do, dukwiriye gusa n'abakristo. we should be like Christians. ngitekereza kuri iri jambo, When I was thinking about this word, dukwiriye gusa na Kristo, to be similar like Christ, tukagenda nk'abakristo bikanamenyekana tukabigendera. and we have to walk and be confident as Christians. nkunda gusoma agatabo abantu benshi batazabitaho kitwa Umugenzi. I used to read a book of agatabo A passenger, uzutse mu bihe byose ntikaza kava ku a isoko Christian book. Most of the people don't read it, but I used to read it. Mukristo na mugenzi we bageze mu rurembo mburamumaro. When the Christian, that man which is talked in that very book, when they had reached the market, bageze muri urwo rurembo hari isoko, in that very city, in that market, bayinjiramo, they enter. nta handi bari kunyura, There is no any other way. ariko ngo bakihagera But after reaching that market, habaye imivurungano mu isoko. there was a very great zatewe n'iki? movement. zatewe n'iki? What was the ibintu reason? bigera kuri bitatu. Three things. ibintu bigera kuri bitatu. Three things. icya mbere, The first one, imyambarire y'abantu b'Imana. the dress, the way people dressed, imyambarire y'abantu b'Imana the way people dressed ururembo mburamumaro, mu isoko ry'imburamumaro, in that very city, in that very yari market, inyuranye n'iyo abandi bambara. was really different to Icya kabiri. others dressing. icya The kabiri, second thing, imvugo yabo, their talk, ururimi rwabo,
Their talk, the rwari way they talk, rutandukanye n'indimi z'abo bantu. different to the language or to the way of Uwanditse yaravuze talking. ngo bavugaga urunyakanani rwo mu ijuru. They used to say Canaanites from heaven. Icya gatatu, The third thing, ntibashoboraga kugura ibibura umumaro kuko bashakaga ukuri ntibakubona aho hantu. they wouldn't buy those market items because they were not from that market. Ibyo bitatu zatumye isoko igira Those ubumuga. main three things, Ibyo bitatu zatumye isoko igira ibibazo. those main three things push the market or cause the market to be a bad market. Imyambarire yawe, Your dressing, styles. abapasitoro n'ababwirizabutumwa bagira ibibazo cyane. Pastors and evangelists used to be burdened, to have Bahora problems. barwana n'abakristo ngo mwambaye mute. They used to fight and conflict with Christians Burya about the iyo way banahinduwe they nuko wear. twababwiye bakambara neza ari uko twabivuze. But if they change because we have said, Igihe tudahari bambara uko bashaka. and when we are not there, when we are not present, they wear the way they want. Nibahindurwa mu myambarire bagahindurwa nuko nabivuze. If they change their dressing because I Hirya y'aho have amaso ya pastori atareba bambara uko said, bashaka. where I am absent, they will wear the way they want. Reka mbabwire, Let me tell you, agakiza katakwigishije kwambara the salvation which did not Gafite taught ikibazo. you the way you have to dress, Gafite ikibazo it ubwabo. has a problem. iyo umuntu yakijijwe neza If you are well saved, ikwigisha no kwambara it even teaches you the way you have to uwo dress, mwambaro ukawuha agaciro. and you have to dress very well. Ntabwo naje kwigisha hejuru I y'imyambaro, have not come to teach ariko about njyewe clothes, niga hejuru y'imyambarire y'abatambyi but when I'm ukareba uko being bambaraga abantu taught bajya ku about gicaniro. priest clothes, Kunda icyo bambaraga I ikabutura y'imbere yabuzaga umutambyi kutagaragaza ubwambure hejuru y'igicaniro. I like the inside clothes, Imyambarire yawe which used to hide iravuga. the secrets, body Imyambarire yawe, organs. Your clothes talks. imivugire yawe, ururimi rwawe, The way you talk, urakumenyekanisha uriwe neza. it really prostrates you very well. Imibereho y'ukuri irakumenyekanisha. The way you live, it Ndagira really ngo shows you. tugere mu mwanya wo gusoza, Let us reach to the conclusion. twongere twibuke aya magambo. Remember again these words. Iyo Imana iguhamagarira kugira icyo ukora mu murimo wayo, When God calls you for iyo His Imana mission, iguhamagarira guhindura when God calls you to change, guhindura amateka, changing history, iragusaba kubanza guhinduka bwawe. He require you to change Iri niryo yourself. jambo numvise, This is the word that I have understood. ubanze uhinduke. You have first to Kuko change. hariya mu Baroma Because there in Romans, havuze ngo kandi ntimwishushanye the Bible has said, do not conform n'ab'iki gihe, to the people of this age, ahubwo muhinduke but be transformed mufite imitima mishya. with new hearts. Uzaba ugeze ku mugambi w'Imana. You will reach God's Muhinduke mission. mubone uko muhindura. Change for you to change others. Igihe utahindutse If you have not changed, ubasha guhindura abantu. you cannot change Igihe others. utageze ku musaraba If you have not changed, ubasha kugezayo if abantu. you have not reached the cross, you can't Babyise reach nko people kujyana there. abantu mu kigare. You cannot really move people in that Reka mood. dusenge Imana dusoze. Let us pray. Mana yacu ikiranuka, Father, in the name of Jesus, bagushimira we thank you ijambo ryawe ryumvikanye uyu munsi. for the word preached. Bene data baduteze amatwi bari hafi n'abari kure, Brethren from near and far, turasaba ko bashoboza guhinduka we require you to kandi change, bashobore no guhindura, for us to change kuko others. igihindura ni ijambo ryawe, Because your word igihindura changes, ni umwuka wawe your wera. spirit changes. Iyo wohereje ijambo If you barahinduka, have sent your iyo word, wohereje people umwuka change. If barahinduka. you have sent your spirit, people Tugushimiye change. guhindura bumvise iri We jambo thank you because you change kugira people ngo who have babashe kugera heard ku mugambi w'Imana. for